Patalo katulaw Samoa Entertainment TV mai pia maana tamua le mai ko itula. Tala toi Tuliloa le wa mana ia le minister nga alwenga. Malai ba lele wafu swa vai EPC mal pulengo fla wa inga ilunga la ele. Le fionga olo a foa fitiva ai. Sao no anga al fai pule o le tumalo le pa. O le taita o le tu ngai le HRPP. Le sunga tu le epasa ile malia lenga o ifasanga ya te ia. Male ta vale o lo fealua ye nei le Land Cruiser. Ile toi Tuliloa ino mta upulava le anta to fsini ai le fionga olo. Ilana tangi wo tati atu ai nei ileo leo. Ma ua o atu le official lo ye siri mo le whaio mo li anga whaasanga ya atu le epa. Pe tai o tō lau e tu le epa lo na fia ya na mōri mau olo o yai. E au fia ai, ma le lai Sene le Land Cruiser, e le o alu ilunga o le malo. O ke fia wa le ya ke au, le ango o mau proofs. O le whamangi nga mō mua. O le afo, o le mō le... Lo manu ngo melo ka vale nga pu e fakasima je. Ele se si fambanginga. Ilunga kuranga. Awano fayatu. E ke fa lo ilo ele avo. E se ka vale le malo. Ai fa lo ele private number. Alonga wenga wa ta watu la tunu. Olo ta vale. Sa no le fionga olo we leo le lamata upu. Ai tu oi pe fusu tangi mai ai pe. Ile fatal noanga le alta ele tu ngai wangi ai lungo so ta inga tele vame olo o fautu ai na ai tu le epa ia olo e oso panga a wol fi oso tu lunga okay fia la na te e faila nam ta upuna ele le el ka alo panga elu e vai ia anga panga ia ole anga mai e lunga ele vea. O whaamaumaunga o le lai Sene ma le stalo le Land Cruiser olo, le olo tua ia, le sunga tula epa, olo o lai Sene o le tabalea olo. Peitai, e tato li poti o tuanai, olo o whaailoa tuai. O le lai Sene o le tabale, olo o ilunga, o le mtanga duenga o ngā duenga. Wa ame nei fata wan mtanga duenga o fato angam whainga whaiva, ai o le malo i le tā ua o whainga whaiva, ma le whaafato anga ina o i ama whingote le sami ma le vai, mo ta mafa ai o tupe maua. Ua wha amanatu fo i lalangi atoa i le tausanga le nei. I le masina o se tema. Ai maise o Samoa mo o polu i le aso sifulu lima. Ai o salawhai i le aso lua tolu o se tema. O le naunau ta inga o le nei aso ina ia amana ia i la atola o ngalue ina whainga whaiva. Molo lato sao i le fo i ati ina e o whainga whaiva. Maisi pa anga o lo ngā lulue ai mo le ati ina e o whangotanga. Sauno ai le fionga minister fa to angam whainga whaiva. Lau le mali atua le watea pula te iwa o shmete le tāua. O le sao le tautai, i le tamau ainga o Samoa. Na ia sauno fo e whaamalo si au ia i la tō ina ia le ngata. Le whaatino ina o whainga whaiva ngata i whale. A ia tau soro mua fo e ona pui mpu lea tau whainga whaiva. I ngata i whale na ia lava pea tau mafa. Ma whaatele na i tamau ainga o tātou tangata. Saunoanga le fionga minister wo ngā tusai foi, ma le saunoanga mai le suyo malo o whatasi le whalapo ptonga, tau mawham whato anga laulangi le FAO, misi yao, na ia whaafitai foi le sao, o le autautai ma ilato uma, o lo o whaatinoa whainga whaiva, ma le whaafato anga ina o i ama whingota i Samoa. Wa ame nei whata. O le vai sonei lea wa usua i le fontele i malua, ale kalesia fa putuputonga kirisiano Samoa. Polo e whakasai na ua umatu pol kalame. E masanu na ave ia ilfa mua ya ufia ilfono komiti o feo SS. Komiti auto ina, komiti o atinae, komiti o tupe, komiti o tinale kalesia. Po o faletua o whaafea ngainga malifa au unga. O whaife au whaai waso. Leana tau walunga ia ile vaya so mua le fono whaalitau sanga. O whaamawina e se fulu iwa whaife au fau. O ave ai nei ma whaifi au whaau. Wa nga wa au no lato whaia sa uninga whaapitoa. E pe o whaamantunga o maliu ma whaipoiponga. Ile uma ai malmanuia o le whātau sanga. Wa o ngai tusipa ia ai olu i tau o le ave ai ma o ao. Ma whaasolo ane ai ina avea ma whaifi au whaau. O le whanatele le whakasa ai ma lua. Sa masani o na usu ta i tau sanga ile masina o me. E sa ili awa noa ma iei malanga ma lele. Usu ngā whono mai New Zealand, Australia, Amerika, whapea savai. Peitai,
Na tolo ona o vavao matapu o le wha maitele o le COVID-19 o mea lua fisuruiva lea na ngata mai ai le fontele I malua ina ua pesi le misela so ane ai ma le COVID-19 ma pesi ai le laulangi atoa. O le isi lea taimi wha tau mo le au whai pisinisi pe au o ina usu fonoa ka le si o le tātou tunu. Ai o le wha kāsā lea o lo tu mau lava le to tele atu ona tangata lotu I to tonu o Samoa. Saunoanga alo ia le fionga le luai pāle mia tamaita I o Samoa I le fonoa malo au fatasi New Yorker. O lo awaya tu iaina ia momoli I taita I o malo uma. Ai mesol prestendo le malo Amerika leo o mai I Samoa wa fianga o le feta wa inga Ukraine malusia. I have the great pleasure in welcoming Her Excellency Fiame Naomi Matafa, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Trade of the independent state of Samoa. I invite her to address the Assembly. O te tua mua ona o whātulou le paia malmamalu o Samoa I ona tūlanga whaalupe. Tāpua I maia le a whaise sao I a manubao a wale fono usu a malo au whātasi. Whapena fo I swinga o le tau. E uina mamao mai Samoa ma le tau lotua inga o nafa le tonu. Ai o le siitia o le tau o le swau umatau mafa. Whapea fianga mai mea tau wha nuclear ua pangatia ai ma Samoa. E le seisi e fia whaalau I loa ni taua. Ai swinga o le tau wao te tele lana whaatama inga. Le ngatai whale o tumotu o whaasolo ina lilo fia o la tutua o I siitia o le swasami. Saunoanga la malea le fionga le palmia o Samoa wha mawina foi. A fianga o stete la iti. Mai le wha maitele o COVID-19 mai e wha manatu I taitei fono le mana o mia lava. Ona to F2 na I o tulanga tautupe le laulangi ai o whainga malo. Ia tilo fo I anga wa au motu to watina e la iti. If so ani tautupe. E pe ona iai le Pasifika. O lu itau o swinga o le tau. O le saunga le muuma fianga. Ma ia una ia ai le malianga I Paris I swinga o le tau. Ia o atu le fono lo na lua sulfitu atu nuu. United Nations Framework Convention on Climate Change. Na ia wha mamafa ai le tā ua ia Samoa. Maona tua oi o le whaatusa 50-50 o tupe moa afianga ma tupe I ngā luenga whaatino. As we look to the future, the collective hope for humanity is for leaders to take the tough decisions for the health of our planet. Entrenched positions devoid of today's realities and in pursuit of unrelated agendas do not have a place in our collective efforts. While we need to make bold and courageous decisions, let us protect the safety nets crucial to our existence. There is a saying in my country that reads, "Aua le naunauilea, ai mau mauai le upenga," which translates to hunger not for the fish at the risk of ruining your net. I thank you, Mr. President, for the opportunity to make this statement on behalf of my country. Na ia whaamatala fo I le sini lo na sulfa I le life underwater o le SDG, Sustainable Development Goals, le matua le lava o tupe o whaatino ai, mai mana umio na ave I aise whaataua. O tulanga tau le saunga le mu, mai si vaenga e manui ai le atina ina o Samoa, I ngā luenga whaifatasi, mamalo o te tele. Ai sona whaopoponga le saunoa ngā loa ia le fionga le palmia I New Yorker, ia tātou tala o Iluma. Samoa Sene TV mai ia na whaopoponga o nā tamua, ia sa tai au ia loko le tua a whasoi.